Antuyan di soft drinks mo, Kapitan. Thank you, kagawad. Mabalintag reklamo, kabayatan ti panagmerienda am Kapitan. Sino ti reklamo? Ni Kabadong. Na, anyat basol na ni pare Badong? Makitkitam day ta alad ta rubayan. Nadadaal ba't? Dinadaal ni Kabadong day ta idinabartag, Kapitan. Ha? Naglukon ni pare Badong. Agure ka, ada ebidensya, kagawad. Kwa, nakita ka mismo, Kapitan. Wala, sakti makamaw ko ni pare Badong. Sana nasaya, tinarabid na. Paray! Nay, si kamod gayam paray. Kumunag ka pa yatag kapi ka. Ay, saan nakapay tigagara? Nay, kanya ngay paray. Umay kula ibaga. Tarimaanam ko matialan ni kagawad ko ang adinadaal mao, paray. Ha? Alad, awan magtiam mo ka dinadail ko nga alad paray. Dinadaal mo kano tialan ni kagawad ko nang idinabartag ka. Ayun na yun paray. Sana pudno day ta. Ay, di ka nagrasyon, paray. Pudno ti bagbagak paray. Sana siyak tinang dadail iti alad na. Naira na lang siguro alim mabasak iti day nga aldaw. Ang may pasigurado, sana siyak tinang dadail iti alad na paray. Ay, di kan sumanaaw. Ingkakit din tarim na iti alad ni kagawad. No di mo tarim nin. Siyak ti makalaban mao. Nakasaritam ni Kabadong, Kapitan. Ay, wen, nalpason kagawad. Imbagak mitlang kit dia at tarim na ti alad mo. Anyat ko na nangay. Kat kapilitan at tarim na Ay, agyaman ak nga rod, Kapitan. Ay, anyat kayat mo asidaan, tamang tidak. Isi ka ano anya ti itid mo. Sanak mat nga pilpili. Sige, mangtidak nga rod iti 3 kilo abangos, Kapitan. Agyaman ak unay kagawad. Ay, naimas mananti si daan mi. Sa dino tinangalaam iti 3 kilo abangos. Intid mat ni kagawad ko nang dungaw. Ay, ilutom kit din. Apay nga inikan na ka. Anyat kayat asawahan ti inted nakan ka. Ay, ibagak man langan ta mga agsilos ka. Na. Intid ni kagawad ko nang gaputa sinulbar ko ti parikot na. Ay, saan anasayahat nga awatem no adda ited nakan ka. Apay kumaasaan kit na libre matin. No aramidam dayta, kasla nagpabayad kamot laengan. Saan ba ta? Saan kumat adinawat? Inton maminsan, di kan mangyaw awid iti kakastoy. No adda ited da, di mo alalaan. Nalawag, inteng. Nakalaba ka, untuya. Nasaya at mat nga raw. Tagluto akmatan iti sidaan ta. Aywan gayam, nasabat ko ni Kapitan Itay. Dito'y kadibalay tinagapuan na. Way, Anya nga'y timbaga na. tarimaanig ka no, di alad ni kagawad ko nang anadadail. Anya, apay ko mga ipatarimaan na kan ka. Saan mat asikati na kadadaal? Ay, tsaka mo di na mudenggan, di palawag ka. Makaungit pa'y kidi Gapo tamamirmiraot talaan, kasta? Ay, nyapay nga Amumait nga dati kwarta ni Kuanang. Kan adati koneksyon na. Siyempre, adati special treatment na. Ay, nagrigat lakit din ay ati agbalin a pobre. Uray saan mo abasol, si kalata tito duda. Ay, win nga rod Nyangay nga rod. Anusan ta pa'y lang Tawan mo't tilaban ta. Awan may ti koneksyon tayo di barangay hall. Kan awan pa'y pulos makukwarta ta. Nagadumot tanda ta kawayan, tata ba daw? Wayne kusay, masadutang aminin at sumanublay. Ano nyaw? Tarimaanig ka no, ti alad ni Marikwanang kusay. No kasta. Pudno ada kayo, tinakadadaal, tata ba daw? Ay na, naktanganak mo tayo. Hindi saan ko man pinagitay. Amom kusay, napilitan naklaing, kaputa mabutangak. Ang mga nuan niya pa'y taramidan ni parinting kanyak. Diyak kaya ti may balaw, no kwa?
Ay, kailaban nyo kumatikarbangan nyo, tatabadong. Kuma, ang kasano kumangay. At saan mo't akayat ni pare Inteng adenggan, ti palawag ka. Day takot tirigat na. Kaano aya, amaawan day ta special treatment para kadagiti babak nang. Pudno dahi ta ngayon bagam, kusay. At dati paborito ni pare Inteng kay. Uray nakabasol ka, nubaknang ka, okay lang kingkwa na. Ang no pobray, ay, pabainan na kapaya. Awan pa'y serbi na mo dahi ta, kapitan. Usep, apay ngay takalaang. Nasalaw ko ngamin ni tatabadong di tadalan. Iswa nagis-istorya kami, Chip. Kanya ngay tinagistoryahan niya. Isumagayam ti mang tartariman iti nadadahal nga alad ni kagawad ko, anang. Ay, nasayat ano kasta, tapno da pakitangdanan na. Tangdan nga. Awan tangdan na, Chip. Nasken lakan o atarimaanin na. Ta isukit nga ro ti papabasulan da ng dadahal iti alad. Anya? Deta tipod no, Chip. Saan mo't an itatabadong tinangdadal iti alad No, kasta? Amom no sinaw? Nakitak nga dalugan na ng bangga iti alad ni kagawad ko anang. Ha? Jakla na alat ti plate number na. Tadayumot tayo, sako nakita. Ay? Basta color white day alugan. Ngam no makitak manain, sigurado amay lasin kao. Ay, makainanak mutlangay. Nalpasan jay alat ni Marikwanak. Inton bigat, mapanakaw na jay bangkag. Tatulungan ka. Ay, awanan ba daw? Anya ti awanan? Awanan. Kinanti manok ti mulataan nateng. Anya? Manok ni Marikwanang. Kay, ada na alam nga ebidensya. Ada. Pinitsurak. Dayto, kitaem. Nan? Nay, huwag agpaisa. Ay, naskan nga reklamo tayo di barangay hall tuyang. Kasanungay, close mo't da Marikwanang ken kapitan. Kasanaw, no saan nga aksyonan ni kapitan ti parikot ta. Sana bali tadamot ti ebidensya ta. Napigsa day ta nga ebidensya, tuya. Kumusta paray? Nalpas ka din ti alad, gayong patarimaan ni Marikwanang. Nalpasan pare. Imayak mo dito'y barangay hall, takayat ko mo ti agreklamaw. Agreklamo ka? Sino nga ti reklamo, paray? Ni kagawad ko anang, pare. Dinadahil ti manok na tinatang amula may kanituyang kaw. Awan tinabati, pare. Ay, ada ebidensya. Ay, kitada, pare. Daytoy tiladawan, pare. Kitam. Ay, wan. Ay, agure ka. Sigurado ka manok ni kagawad ko ng dagita. Ay, kit sigurado ka, pare. Ada nga ron ditan Ala. Bayab ta kasaritak to ni Marikwanang may papaniti day ta. Agyaman ako unay, pare. Nay, anya ti gagara, Maribanang. Umayak la makiinistoryakan ka, Maray. Naimbaglaan nga saan kayo anapan iti garden niyaw. Saan taawan mo't aramiden mi ichay? Ket dagiti nateng amula yung ay. Awanon Maray. Kinan dagiti manok ni Marikwanang dagiti agtubtubuan nateng me. Anya? Ay, imbagayo ka di ka ni Inteng, ti may papan iti dayta. Napan ni Badungkaw, ngam aging gaita, awan pa'y mo't aksyon ni Kapitan. Ay, sapay inut-utang milaang ti similyang imulamay. Ay, sos. Uray basit? Awan nagbate, Maray? Pulos, Maray. Uray jay similya lako matisukatan ni Marikwanang. Ay, huwin rumbang lang asukatan na, no talaga adagiti manok natin ang dadaal iti mulayaw. Sapay nangina ti similya ita. Pudnot ako na Maray. Uray ni Badungkaw, agparikaw ta saan kami pa'y anakabayad iti utang may. Ang kastoy pa'y tinapasama. Anya ti ibagam, kapitan. Inreklamo na ka ni Pare Badong Maray. Apay ka no? Dinadahal ka no dagiti tarakan mo ang manok, tinatengda. Imposible mat Ada yung pakita da aladawan na kanya. Ah, Kaya't nang agsasarita tayo iji barangay haul.
Ay, isan pa lang ay ta. Ibagam kani ka ba dong tabi siyak? Amok a kwarta laang mananti kayat dagita tao kanyak. Umayak man dito opisina, pare. Anya ti umay mo ibaga pare ba dong? Kumusta nga reklamo, pare? Ura yung similya lang ko matisukatan ni Mari Kwanang, pare. Inuutang mi nga minday jay. Sa pinagngina ti similya tinatangita. Aguray kay bit na pare. Saan kami pa nagsarita kani kagawad ko anang? May sa alawas ang tinapalabas, pare. Ay, basta aguray kay latta ka di. Apay nga akasta ka, pare. Idi ni Mari Kwanang abak nang kinopisyal tinagreklamaw. Awan pa iti may sangal daw. Inaksyon na madagosay. Na, Uray sana siya tinang dadali ti alad na. Inanusak at tinarimaan, pare. Itada kami mo't kinituyang ko ang marigrigat laeng ti umay agreklamaw. Nagrigat mong aksyonan, pare. na. Apay ka di akasta ka, pare. Di na kukwestiyonaran. Amok ter aramidek pare. At damag-damagakan ka, inteng. Anya day tadungaw. Idi paila na palabas nga aldaw akayat ko adamagan da itoy. Ang busy kamot nga men. Anya nga ron day ta. Inreklamo gayam damari tuyang ni Mari Kwanang. Nakadamagam iti day ta. Ni Mari tuyang. Ay, awan. Ta dinadaal kano ti manok ni Marikwanang tinateng amulada. Kat, inaksyon ka din. Ay, saan pa dungaw? Taur urayak nga ag-report ni kagawad ko ng igi barangay. Busy ka nupay. Anya, adayamot kasta. Ay makadlawa kun No ni Mari Kwanang tagreklamo, nagpartak ti aksyon mo. Ngam no dagiti marigrigat akas kada marituyang, kaslasaan mo akayat nga aksyonan. Ada paboritom Ay, di ka man agin lalaing dita. Ah, Anya ko mati amumit. ay, kitaam taadda ti programa ti may sa asikat asinador amang tultulong kadagiti nakakaase. Tapno magunudda ti hustisya para kadakwada. Ay, amangan no isaw ti pagreklamuan da marito yang kan pari badong. Kat makitak ti ropam iti social media. Na, agluluwa ka mutlat tandita badaw nan anu ka. Mas asyanak unay ti pagiktuya. Aglalo pa ita na amuak abak ng gayam tinang bangga iti alad ni Mari Kwanang. Ngamsyak ti pinabasol na. Asinaw tinangibagaken ka. Ni Kwarog. Ay kat ibagam kin ni Kapitan Parikot tanto pa yun natang adinadahil ti manok ni kagawad Kwanang. Ngaging gayta, kitsan pa ang aksyonan. Hey, Uray siyak, maistresak ngagpampanunaw. naskay na makapanunod tayo ti wagas. Tapno maaksyonan may ti parikot ta. Sana mabali na kastoy latan. Anya nga tano padasen tamet ti agreklamo iti programa ti may sa asinador. Programa ti may sa asinador. Wen, di ngay mang tultulong kadagiti mamirmiraaw. Adugayam tinatulungan na apadata ang mamirmiraaw. Wala kayo anggal. Apay, Napan nagreklamo da tataba daw kan na natuyang iti may sa asikat asinador. daa. Wain, mapanda ka no ita. Kasla diyo kayat ngamin nga aksyonan ti parikot da. Ha? Kan may sa, sana ni tataba dong tinangdadali ti alad ni kagawad kwanang. Ngam iswa dagos ti pinabasol yaw. Nagturo din dagita dua. Ay, saan kayo ngagkasta-kasta angkal? Sikat ti kamalay. At dapay special treatment mau. Daa. Napigsa tao ti pagreklamuan da. Agsagana ka. Amangan no pa ikat da ka iti kinakapitan. Ni Kapitan, ti masabat ta. Tuya. Wen nga raw, kaslag dardaras mo. Nya nga tati ibagana. Ay, naimbag ta nasabat kayo. Paray, maray. Anya ti ibagamaya, pare. Kayat ko nga ibaga nga aksyon na kung ti parikot yung agasawa. Ibaga ka ni Marikwanang. Kasukatan na ti similya tinatangyo dinadal ti manok na. Kinsa adla dito.
Ibagak at ang danan na ka. Gapot na tinarimaan mao, tinadadail nga alad. Nga oray saan asi ka tinang dadail. Amok na pabasol ka laang paray. Itaman pa'y, Kapitan. Pangaasiyo amaray. Paray, di ako maituloy ti plano yung aramiday. Madadail tinagan ko. Pangaasiyo. Saan ada kami tinang dadail itinagan mo, paray? No di kay si kamot laeng. Ala, intan ba daw? Di mun kaasyan ni Kapitan. Tasipod pa'y iday. Awan ti kaasi na itikas kadata marigrig at laeng. Naskan amaikan iti leksyon ni Kapitan. Ay na, Kapitan! Saan anasaya at tikas ta nga aramid mo? Agbalin ka kumaapatas iti tulungan. Pobre man wenno baknang. No anya ti parikot da, rumbang laang nga aksyonan. Daytoy balay, tinaturong mi. Balay mo apo, nga am-amumi. Daytoy nga tan, tay pakagulpian me. Tinawad-wad nga aginaldumi, aginaldo. Alaman ng mangbusbus kayo. Oray na sensilyaw, no sa nga sakaw. Oray na may masa, na papel di bangkaw. Marituyang! Alamari, Ay, mangbusbus kayo. akan kanta ka mat dito'y paraangan may. Apay, Agkaruli nga ron maray, dayto ya balay, day na turumi. Balay apaw nga am-amumi, dayto nga tan, tay pakagulpian me. Tinawad-wad nga aginaldumi, aginaldo. Ala apaw, nang bus-bus kayo. aguray ka. Ikan ka man langan. Oh, adtoy, ti 10 pisos, mare. Ha? Day talaan? Day talang nga rod ti barya. Nayunam. Awanan, day talaang ti barya. Anyamatan. Nayunam Pasko nga raw. Awan nga rudan. 1,000 ang nabukal ti kwartak ditoy. Adda magayam dakdakkel ngam day ta sa nga pulaw. 1,000 nga rod. Day talatan Anya, itagkukan ka ti 1,000. Wala, Pasko nga raw. Ay, saan mabalin mare? Igatang ko iti bagas mekan ni Inteng. Nakaimimot kamutan. Anya? Ang Pasko ay sumapit. Tayo ay mangagsiyawi ng magagandang himig dahil sa Diyos ay pag-ibig. Ay na, Maray! Sumardang ka man! Ah, Agkan-kanta day taradyaw! Sagid na ng mic! Awanan! Maragran tila payag kon! umayak nga ron agkarulay maray. Wen amok! Tandapay magbasit abagmaw, day ta siguro ti pangikikam iti nakarulingam. Una. Alang nga rudan, mangted kan iti pamaskwam marekwanang, taado pa iti babalay apapana. Sige, Maray. Adto ti duwagasot. Ah, dua kasutlaan. Anya ka mutan, nayuna mutan Sige, nayunak pa iti sang agasot. Tap nagbalin at 300. Anya, day talaan. Anya ka mutan maray, nayunam uray tapas ko Day talaang ti maited ko. Pagyamanam lang nga natanda. Ay, yakawatan day tano di mo nayunan. Naa, Alan amaray, anayimon alimagasaw. Total Pasko aman. sige man langan. Total Pasko mga agpaisaw. Mala, mabit lang.
Ay kang kay ti 500. Kasta ati kumaray. Ang amaw ni Maribanang. Wa, sa nga pulo a pisos lang tinted na. Idento ta damot kwartana. Ay na mare, saan na pinilitan dayta? Depende iti kayat da nga ited Wan angam sa nga pulo a pisos laang. Ha? Dilagbain amang tad iti kasday. Imbag kumaano sa nga gasot pa isaw. Kasi ti kinunaak, mare, saan a pinilitan ti mangtad? No adaytad mo na sayaat. Ngam no naira na mga awan di pasensya, itintulangan sa balya gundaway kasjay. Malangaro din. Mutuyin tay itad mo kanya kalimagasaw. Takadupay ababalay ti papana. Kanayon latta ti panagpatukar mo iti Christmas song Marikwanang. Ay, wan maribanang, ta, kas lang amin naragragsak no kasta. Sa bagay, uray je balay may, inal daw mo ti panagpatukar ko iti Christmas song. Kasta ti mayat mare, naragragsak mo laag. Katuan ay wan gayam, may nagkaroling ni Marituyang dito ayan ba? Wan maray, Ay, awan babain tayo di Marituyang. Agasam, pilitan na kamangtad iti sangaribaw. na, nagdakulan ngay. Itad kukit di kan kuana ti sangaribaw. Ay saan mo tan Igatang ko dayjay iti bagas may. Di nakat kayat nga awatan ti sangapulo a pisos. Oray siyak mare, imay ditoy, kat ikakiti talugasot. Hanggang di na kayat, tay kano yelo ti kaya na. Nagpuskol at talaga ti rupa na. Agasam nga itapilitan na kabay. Angam inikaklata. Ay, takunaksa na balay tapaskwamat. Agam siyak, anyaga po nga itad ko tay kakaisuna asang aribo. Isungarod ti kunak kang kwa na maray. Asa na pinilitan ti mangtad. No adda di nasayaat, ngam naawan ako pasensya. Nagado sa una, idinyawat ko tay sa mapulo a pisos. Nala, baybay amlatan. Saan mo natutupan? Tanarigat ti makiap-apa maray. Nang runa tapaskwa. Na, nagadumat ng tabilbilangam tuyang. Ay! Na, Wan ba daw nga may napanak nagkaroling. Kat siyempre, gaputa Paskwa, saglilimagasot tinted da. aw, talaga, saglilimag asot tinted da. Wan, iso anak kaurnungak mita. Oh? Kasladyak mamatay amang tada iti kasta. Agasam nga iti limagasaot. Ni banang banangan laang mat ka tinangtad iti sangapulo a pisos. Ha? Wan, takasanaw, imot-mat nga bay. Saan nga imot ni Maribanang? Tuyang. Talaga siguro nga 1 kwarta na ita Adda nga rod sa ngaribo na, di dayjay kumati intad na. Wano saan impabarya na kumaa, taintad na kanyak tay limagasaw. Anya? Ay, nagalas kan tuyang. Pasko nga raw, iso asaan da kumaan na imaw. Ay, tuyang ka talaga. Amang ano anyaman dayta na diskartim Di ka mangibabay. Ay nabadong, di kagdanag. Awan parikaw, iti kastengar aramide. Iso nga inton bigat, mapanak manan ag Caroline. Hostown, di kan rumwar. Tulungan na kide ije bangkag. Inak ag Caroline. Ado ti kwartak dita. No kayat mo akit duatang ag Caroline. Ay! Jak kayat. Jak lakayat no si kate kadwa. Inak man lang ang bangkag. Maray! Merry Christmas! Ay na, nakasapsapa. Nga magpatpatukar kan iti Christmas song Wana ka ba dong? Hanggang papanang kaday tadabag mau. Ay, iti bangkag kaw, Maray. Umayak gumatang iti sardinas sa balon kaw. Tadinak mat inlutuan ni tuyang. Nay, apay ngay? Parbangon iti rimwar, Maray. Mapan kanog Caroline. Anya? Day talat kukuenan. Di pa'y agluto iti balon kaw. Ay, una yan.
Iso abangtid ka ni ti sardinas sa baset. Ta balunag maray. Nala, ikang kanitidwa ka ba daw? Ha? Kaasi ka mat. Amo kasan nga umanay day tamay sala nga basita sardinas asidaan. Ay na! Agyaman nak amaray. Ay na, naimbag ka pa eh. Taamom apanunutin day ta. Ngam ni tuyang kaw. Ha? Awan samot panunot na. Anya nga rod ngay. Mala, mabitlaan day kang kaitidwa a sardinas. Kapitan, si Kagayam day tamasabat ka. Merry Christmas! Kastamot kod ka, Maray. Merry Christmas, mate. Fall on your knees. Agure ka man, agkanta ka Oh, man din. hear the angel voices. Agaruling ang arod kan ka, Kapitan. Amok an alamon ti honorarium mo. Mabit lang at ikang ka 50 pesos. Dito. Na, ayan na ngay tay honorarium mo, Kapitan. Ada dito'y bag ko. Ay, nayunam nga ro day ta itid mo kanya ka. Na. 50 pesos laan. Dito lati maitid ko. Na, nagimot ka mutan, Kapitan. Diyak mabalin ako 20 honorarium ko. Tada na kaisang ratan naman. Nagpadaan nyo lakin ni Maribana nga imaw. Ay, pasensya kan. Naira na 50 pesos ti maitid ko kan kawin. Sigay, utang mo nga ro tinayon na ah. Da. Mano tinayon na? Sigay, uray talo gasot langan, Kapitan. Na. Inakto singiran ije balayo ah. Ay, saanin? No di mo awatin ti 50 pesos sa lang. Sige, inakon. Ay, nagpadaan nyo at talaga kin ni Maribana nga imaw. Imaw, 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 imaw! Alan ikanak itilimagasaw lakay samay. Nayunam day ta sa nga gasot ayaw awat mau. Sukatam itilimagasaw. Anya! Total Paskwa mag. Hay, Iso nga anayumon alimagasaw. Daytoy laing sa nga gasutitid ko. Tagumatangak pa'y nga miniti abasto, mi kada ti apok. Alakit dain. Total adamot ijay abroad day inaken amadagiti apaw. Iso anayunamon. Ay, inayan ito. Day tala ti maitid ko. No di mo awat, hindi saan laing. Anya kamutan? Di abroad ti anaken manugang mo. Ngam na kaimimot ka. Apay nga kastamit tinte sa om. Nayunam nga min aday ta sa nga gasaw. Anayum alimagasaw. Naglalay nga mon ngay. Apay, asino kaya ngay kakiti 500? San ka mat nga asawa? San ka mat akapkapin ano? Umay kalag daw-dawat iti kwarta? Iso nga awatem no anya titid ko. No di mo kaya dakit pumanaw kan dito'y paraangak. Ha? Nagpusko may tiropa mon. Ah, Kahit mo ka dito'y perakit taropa. ha? Engkan ko nak ne. Ay, awan kiti babain mo. Alan na ba daw? Ay, ay, ay. Inkatapisan da di alakay tagong kunada. Anya? Isakit nakmat aba daw. Anya ko matibasol nila kay saming ay. Awan mo't makita ka basol na. Tasi kamat tinaglawag ang nagpuskol ti rupa na. No di ka mapaan. Saklaangan timang tapiskan ko na. Ay. Mabalin ka da ito yang. Aglimpyo kamot Uray itala nga Paskwa. Nabain anak nga raw itimbaga nila kay Samay. No nabainan ka. Di gonggonam Ta nagpuskol at talaga ti rupam. Ha? Na, Adan to aldaw day di alakay. Pabainak tumag. sumarteng ka tuyang. Ta saan nga umno tar aramidam? Pilitam kita hindi tao amang tadkan ka iti limagasaot. Katuan na. No nga'y tempay-pay suna. Dijak pa. Manipot ita. Saan kan arumwar ang mga ruleng? Mangibabain ka. Nay, si kamot day tamasabat ko marituyag. Papanam, ingka manan agkikel iti pamaskwam. Nanyang agkikila sa sawam. Saan kit din? Ay aglisi ka man itidalan ka. Ay kat magnakalatta Nagwayamot ti dalan. Agoray ka man. Apay akasuron na. Saan ka akasuron? Apay nga raw asabalay ti panagdildilam. Pudnomot nga minti imbagak. Pilitem dagiti tattao amang tedkan ka iti limagasot. Anya ko matibibiyang mo.
Awan madkit day. Sige, inakaw. Nagadaw ang masabat kaw ngam si kapay laang imaw. Anya ti kunam. Pudno mat ni imot ka. Da kayong agasawa. Maritoyang Jack Samoten makapagtepel tutupan kan. Sigay! Isporta no day tati kayat na. Ha! Aw anya, ginabaw, wano pinungaw. Ay, inak manlangan. Di ka kayat atutupan. Jack kayat amadadaol ti aldaw ko. Ha! Imot! 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 Anya, pakurangam day ta inted ko at duwagasot. Wala tabak ng kamay. Nagaduti kwartam. Ngam duwagasot laang titid ma. Ado nga minti umay amakipaskwa dito'y balay. So, syempre, bingbingayok Di uray kumamat limagasot titid mo kanyak Pasensya kan. Gamday tala ti maitid ko kan ka. Di ka katagyaman, tada. Imot ka kid di Bak nang kalangarudan ngam nakaimot ka pay. Andoy! Andoy! Apay, madam! Ibulos mo dagiti nagdadakkel nga aso. Tasik babon da ti awan babay na tao. Madam! Salamat na! Ay saan? Ay sos! Ay saan? Ay indakaw! Ay indakaw! Indakaw! Manon niya aldaw asan ka adapan nagkaruling Itaman pay. Yak kayatin ti agkaruling ba daw? Tapay? Kasanaw kat pasik babdak mo't itinagdadakkel nga asaw? Amuklatan ti makagapaw. Wan ba daw sana kun amapan agkaruling? Nasayad may. Tadi ka mang ibabain. Agyaman ka lahangain. Tadi da impay pa iso ti kunada pasikbab da ka iti asaw. Sa nagdadakkel ti aso ni Dunya Buday. Agnakam ka ngaminain, tuyang. Paimpisem ngamin ti rupam. Tasikamot la ti kababain. Sure maribanang ngamain inapakaidi ijay dalan. Nakaamiri sa kaun. Ay, nasaya at matnukas ta, mare. Ay, manipod ita saan akong nga agkaruling. Saan adakas ti agkaruling, marituyang. Basta saan mo apilitan dagiti karulingam nga ikanda ka iti limagasot. No anya lati itedda, ta isulakat nga rod ti adda. Di pagyaman naman. Wan maray. Ala, pistan, marituyang. Kat ilibre kayo iti merienda. Sige, marikwanang. Mangirwar ka iti merienda. Taag merienda tayo. Bayadak. Ay nasaanan, Maray. Syaklatan ti makamaw. Ilibre kayo latan. Basta agkakapya tayo kumalata nang runa ta Christmas. Wan kumarik ita. Suri saanan amaulay ti kinapuskul ti rupak. Agbalbaliwakaun promise. Ay, nanatoyang. Nasayaat mo't no agbalbaliw kan ako nam. Tasikamat lang tinakababain, no di ka agbalbalin. Ha? Sino ka? Sika. Sino ka? Na, Siyak Ay, nalipatak mo no asino taga-ano ka? Tagay daya. Ay, saan gayam? Taga-amyanan. Sige, taga-bagatan latan. Na, agkabaw kan samet, amalakay. Wen nga raw. Iso nga gidawak man iti pamaskwa. Nana! Anya, nana, kunam kanyak. Ay, wen bakit ka beten?
Ala ka din nana. Na- Mangted kay ti pamaskwa. Uray man no sa nga pulo lang. Ay, awan maitid ko ken ka. Sige, pumanaw kan. Makasinga ka lang iti trabaho. Day, nagdakkel man day ta Christmas tree marikwanang. Sakat kanta ti Pasko ta ipatpatukar mo. Ay, wen, mare banang. Tapas ko nga rod. Akat anat gatangam. Asukar kan kape. Sige, maray. Tapas ko nga rod. Ipapaskwak kan. Mabitla nga talak ta asukar kan kape. Adtoy maray. Pamaskwakan ka. Saan? Ada kwarta? Isu abayadak. Atay, Na, nakal. Kunablan asino anabak nang. Nagdakkel ka na ti Christmas tree na. Sa agat di na kano pabayadan ti kape kan asukar a ginatang ka. Ha? Agpalastog manan ako nak. Makagatangak mat iti Christmas tree adakdakal ngam iti Christmas tree ni Marikwanang alastaw. Ay, nagadukit din apasikat dito kabildatan aya. Na, asino apasikat? Ni Kwanang agasem, nagdakol ka no tay Christmas tree na iti sango ti tersena na. Sakat binitinan na iti nagadaw. Umapal ka man din. Ay, saan inteng? Ay, ngam lastog ngamin. Gumatangak man iti mas dakdakkel ngam iti Christmas tree na. Tadi nakot kunaan nga isulaang ti makabaal a gumatang. Ay, imapal ka man din. Yung tirigat na, dakas mo't nga apal. Ay, sa anak na umapal, kunak manhan. Balbaliw kan. Imot ka lang arudan. Naglaing ka pa nga umapal. Apal, dakas na, dakin ka. Ay, mangtad kakit di iti kwarta. Na, Tainak gumatang iti adaw a dekorasyon. Agraman ti dakkel a Christmas tree. No di ka mangtad, inak mangirwar iti bangkaw. Kisayak ti urnong ta. Badaw, datalaeng ti awan dekorasyon na aday tay napintas. San anas kanday ta, tuyang? Sana balay ta damat inaramid ta abilain, manipod iti panaw. Kanti Christmas tree ta, kat kawayan na pinagkatanta iti koloritay. Hehehe, mayat day tan tuyang, nagpintas to pa'y. Kaya't kukumatay bungga a dekorasyon, kas lakin ni Marikwanang. Imbagkin ko ana taado ti kwartana. Ngam datangay, ha? At damot kwartata. Kay, anya nga iti igatang ta iti pang Noche Buena ta. No igatang mo iti dekorasyon ti kwartata. Malaman laeng saanen. Tuyang, sana balin na simple lang ti dekorasyon ta. Ti importante, ammo ta a Christmas ita. Ay katun badaw. At ti Christmas, kat panagrambak tayaw, iti panakaipas ngay ni Apo tayaw ahisos. Na, amom day ta asawan badaw. Katuan ti importante tuyang, naragsak ta amang selebrar iti Pasko, ha? Ay, wan badaw. Iswasi ka, saan mo niya apalan dagiti bungga at dekorasyon? Tati importante, kat naragsak ta. Na, Nalawag? wan baday. Alan, Jonglei, ikamon iti star di tatoktok ti Christmas tree. una na. Napanan ngamin aya ni Kwarog. Ta isupay kumati maitulong na ditoy. Napan ka no di bagyaw. Aya, anya aya ti aramidan na ije bagyaw. Mapan ka no maki-Christmas ka nagiti gagayim na ijay na. Kasta aya. Mala, ayag yung ti star, tay kabel ko iti tok-tok ti Christmas tree. Wen, adoy. Na yan. Nagdakkel na tiyo Christmas tree na. Ay katwen siya, ti kadakkelan ti Christmas tree na, dito'y kabildatan.
Teng, nagpabagyo gayam ni Kwarog. Katuan. Ay sayang, nagpawitak ko iti strawberry. Kat mabalin mo ba't nga i-text kan ko anak? Ta gumatang. Tabayadam to inton sumangpay. Ay uwan gayam anya. Tainton baro atawan, mga ramidak iti fruit salad. Una. Kaadwak ti agaramid, taiwaras ko kadagiti ububeng. Nagsaya atin no kasta. Ay katwan sana maaramid ni Marikwan ang tikasta. Kat ad-addan, asaan ang maaramid ni Marituyang? Na. Tawan kwarta na. Anya nga ti amam no damat iduldulin ni Marito yang akwarta na. Aha, imposible Kat awan mo trabaho na nga agasawa. Di mo may bagaday tadong. Ay na, no ni Marituyang pailaang bait. Awan lat pamatik. Di mo kan nga ni Marito yan. Di mo amaw. Kamangan kit di no adda kwarta na ijay bangko. No adda, di bongga kumate dekorasyon na. Hanggang saan may kawayan to pa iti Christmas tree na. Ay, wow! Talaga mo't Marikwanang bunga ti dekorasyon mo Adda istar mo, adda bilin mo, adda pa'y Christmas tree nagdakkel. Wala, Maray. Ngam-amom ka dad, nakita ti Christmas tree ni Maribanang itay limabasak ijay paraangan da. Nagdakkel si ka. Nagadaw tinakabitain ken agsilaw-silaw tay. Aya, Awan ngamin ita, isojak nakasarita. Ay na, nakadakdakkel tay Christmas tree na. Ken nagadunga istar tinakabitin ijay paraangan da. ay katkasta talaga na Christmas kat nga road. Kaslag pinpin na sikat kayo mat iti dekorasyon. Na, samot awan day tayo iti panunod ko, Mare. Sika no niya di tanti sasawam. Kastamot nga men ti panagawat kaw. Tada kayo laeng ti pinakabungga iti dekorasyon. Iso akas laag pinpin na sikat kayo. Ulitak, Mare, awan iti panunod ko dayta. Wan gayam, yag muntay gatgatangak at tinapay kan palaman tain na kaun. Sige, saan mo nabayadan ta pamaskwakan kan? Ha? Ay na, nagsaya atin maray. Thank you Angam, nayunam nga rodin Nayunam mutin iti kapi kan gatas. Sige, Mare, nayunakon. Ay! Mas kukan ka. Merry Christmas, Marikwanang. Merry Christmas, Marituyang. Mabigla ang mga laki titinapay, palaman, kape, kan gatas. Kan nayunak pa'y itiham. Ay na. Mo pa'y hotdog. Ay, una maray. Ay na, nagsaya atan. Kastaman ti kumaray. Oray may sa ti kumari basta kasken ka. Marikwanang. At tatangdan ka na pan nakikabitay, tuyang. Kontrata may tinijunglay. Kat nangabak ka may. Tatalo lang nga aldaw at rinabaho may. Aya, o di mayat at da kwartata. Ay wala. Igatang ta iti pang New Year ta. Igatang kun sa iti dakkel a Christmas tree ba daw? Wano saan, daytay nagdakkel nga istar nga adda silaw-silaw na. Taibitin kumit di ta paraangan. Anya? Kasanaw kat siyakla ang tikakurapayan. Kita da Marikwanang kan Maribanang. Nagdadakkel ti Christmas tree da. Naimbag da taado ti kwartada. Ngam datangay. Kaya't kung arod nga adda kumamot dakkel nga istar nga ibitin ko di ta paraangan. Daytay data ti kadakkelan iti istar dito'y kabildatan. Sige. Panunutem anaimbag tuyang. Igatang mau iti dakkel nga istar pagpasikat mau. When now, igatang mau iti pang New Year ta. Ay, kwa. Ala igatang mo iti istar. Taagmol mulagat tantulatan into New Year.
Nagpintas at alaga day ta Christmas tree maribanang. Sapay nagadunga istar tinakabitin kadagiti kayo dito'y paraangan niyo. Ay katuan Ha, dakkel ti gastos ko kadagita, maray. Un nga rod maray. Kasla day ta Christmas tree. Nakadakdakkel unay. Ay wan nanginaunay dayta. Plus, dagiti ado nakabitin dita Christmas tree. Iso adakkel ti gastos ko. Manungay. 40,000. Ha? Imposible mo't Amangan no 4,000 laang. Nakakita mo't iti 4,000 akas takadakkel a Christmas tree. Amangan mo't no 14,000. Angam ko nam 40,000 maray. Ay basta. Ay wan gayam. Nakitam ka day tay Christmas tree ni Marikwanang. Wan maray. Anya tinapimpintas. Ti Christmas tree na, wano Christmas tree. Napintas ngagpadpada maray. Ngam dakdakelaang to'y Christmas tree. Natural. Kan ad-ado tinakabitin. Imbag tasyak kawayan lang ti Christmas tree. Angam oray Wan nga rod maray. Kawayan laang ti Christmas tree. Iso nga road nga apalan kayo kin ni Marikwanang. Nuwan gayam. Apay ngay may ka. Tapno makipaskwaken ka, maray. Amangan no kayat nak nga ikan iti pamasko. Ay, awan maitad ko kan ka, maray. Ha? Apay nga ikat nakadakdakkel pa'y dahito Christmas tree. Awan maitad ko, apamaskwakan ka. Iso nga ingkan. Na, imbag pa'y ni Marikwanang tain libre nak iti tinapay, palaman, asukar, gatas, hotdog, ken itlog. Ha, oray pay. Basta awan maitad ko kan ka. Umayak man makipaskwa, balasang ko. Naggapgapuamet amalakay. Saan kan samet at agakabildatan? Talaga asaan? Talaga po akpay iti kabangibang barangay. Apay, anakadanon ka ditoy. Umayak nga ron makipaskwa diti kabildatan. Puwera, dito'y balay. Taawan maitad ko kan ka. Awan? Wen, awan. Uray anyan di itad mo kaniyak balasang ko. Awan nga rod maitad ko kan ka. Iso pumanaw kan. Ha, manaktak kalaang. Nagpintas pa'y dayta Christmas tree. Ag silap-silap dagiti nakabitin. Kahit? Amom ti ag dekorasyon iti kasta. Ngam di mo gayam amo ti kaipapanan na. Ha, amok No kasta nga rod. Awan ka di ti maikaasim kanya. Nga uray 5 pisos laeng. Awan nga rod. Alang arod, inakon, naimbag, apaskwam. Adto iti pamaskwami ken ka, amalakay. Pasensyakan iti-itid mi amalakay, tasang agasot laeng. Ken inikan na kanituyang kaw iti meriendaem iti dalan. At dalinuto na asuman. Agyaman unay kada kayo nga agasawa. Imbag pa'y kada kayo, tauray kawayan laeng ti Christmas trio. Kat ikandaklat ta iti pamaskwa. Wen atata, ta Pasko nga raw. Agyaman unay. Kasta, saan kayo anaimot? Isuasapay lakuma,
taado a bendisyon ti maawat yu ita a Paskwa. Yag yun ate, pamaskwayo kada kami, nana. Itay kami pa'y ngagkankanta. Bungarod, awanan ti amo mi akantaan. Pumanaw kayon. Imbagak mo't nga may ngawan ited ko kada kayo. Kunak man no ado ti kwartayo, nana. Ngamin, nagdakkel ti Christmas tree yo. Kan nagpintas pa'y. Pudnaw! Ngam di na kayat asawan. Nga ikan kayon iti pamaskwayo. Imot ka nga rod, anana banang. Na, Intan buyong. ha, ala, pumanaw kayon dito'y paraangan may. Imot gaya mi nanabana. Thank you. Thank you. Ang babarat ninyo. Thank you. Nagkaroling ijibangin na balay. Ijayan da na natuyang. What? O sigurado amang ted. Inta nga rodan. Apay adi mo inikan iti uray 5 pesos dagitay 2 nga ubing anak karulang. Nangiku ti kunada. Awan ti serbi ti Christmas tree ta imot ka. Ay naintay, agruam dangamen. Ay na Paskwa nga ron. Ay nariga ti agim imaw. Agruam da. Among banang. Saan na nasaya at ti imot. Ay nang runa ket Paskwa. Ay, dagulit ka mat, intay. Na, among ka diti sasawan dagiti karubata. Ay nagdakil. Kanginginaan da ta Christmas tree bita paraangan. Ang imot ka kanu. Anya, Ado kanun ti may nakipaskwa dito'y balay. Ngam awan inted maaw. Agraman tayo lakay. Nagapu pa iti kabang-ibang barangay. Kat inimutam. agruam da nga rod. Saan nasaya ati imot dunga. Ha, Kain saan nasaya ati managapal. Managapal ka lang nga rodan. Imot ka pa'y. Mayat at talaga ti ipatpatukar mo a Christmas song marikwanang. Kasta talaga, Mare. No kasto a Christmas, inaldaw ti panagpatukar ko iti kasta. Tapno naragsak. Nay, Maray, nagadumot day ta regalo di talamisaan maw. Ay, uy, Mare. Ado ti ikakiti regalo. Ah, naimbag na orasyon. Marikwanag, gumatangak man iti gatas. Sige, Mare. Sakbay na. Alaan nyo pa iti binungon ko a regalo para kada kayo. Ah, uray siya, Maray. Wen sagay sa kayo kan ni Marituyang. Balor ti 1,000 dayta. wow! Karamanak, Maray. Wen, Maribanang. Taita Christmas, saan tayong aging imo? Iti kasta, naragsak tayo. No adda makipaskwa, ikan tayo lata. Uray basit laeng. Tinapatag, nagtaon, iti kaunggan. Alang nga rudan marikwanang yagmon ti regalok talukatak no anyat ikargana. Wan, Mare. Merry Christmas kada kayo adwa, mga Mare. Merry Christmas, marikwanang. Wen, Marikwanang. Husto ka. Nasken aditay agim imot. Nangruna kat Paskwa pa'y mat nga road. Iso sige. Mangtedak mat iti regalo kada kayo adwa. Saan kan anaimot, Maray? Saanen, Marituyang. Naka-Ameris akon. Iso nasken nga agraragsak tayaw. Kat pasensyaan dak ko man iti kalabos Gaputay na palak ti Christmas tree, Marikwanang. Iso agim matangak mat iti mas dakdakkel. Tapno di mo kunaan asikalaang ti makabaan. Wen, Mare. Amok dayta. Ngam okay lang. Sa anak ang nagsasao iti kontraken ka. Tadyak kayat ti Riri. Tati kayat ko. Kat kapya. Ay, sorry mat Marituyang. Tadi ka inikan iti pamaskwam. Idi may ka nagkidaw. Okay lang, Maray.
Sige. Manipod ita, agbalbaliw akon. Saan akon anaimot? Kan idjakon ti agapal. Wan maray, nasaya at dayta. Isu amang bungo nakmet iti regalo para kada kayo adwa. Ako Marek. Merry Christmas! Ay, nanabanang, nasaya at nakaamiris ka. Mangtid ka, nulaket taadda. Tasaan anasaya at tinaimot. Nang runa pa'y ngarod, taaddaan ka man. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangag.